Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ninakupenda sana mpendwa, na kusalimu pia mujina la Yesu Kristo. Leo tuko katika kitabu cha Zaburi ya 133 na mstari wa kwanza na kuteremuka kidogo. Biblia inasema hivi: tazama ilivyo vema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja na kwa umoja. Ni kama mafuta ya samani yadondokayo ndevuni mwa Aruni, ni hapo Mungu uamuru baraka. Ukitaka kuishi baraka za Mungu, elewa kitu kia kwanza, lazima uwe mtu ambaye unapenda wengine. Ukiwa ndani ya gundi, basi jiunge pamoja nao ili kwamba nao uishi baraka za Mungu. Ni watu gani ambao unajitenga nao ambao wana neema ya Mungu? Ni watu ngapi ambao wanakupenda lakini wewe unawakataa? Ni watu ngapi ambao wanakutafuta lakini wewe unawakimbia? Ukikaa pamoja na Mungu, elewa hapo Mungu ataamuru baraka. Ni kama mafuta ya samani yadondokayo ndevuni mwa Aruni, na hapo ndipo Mungu ataamuru baraka. Kaa ndani ya Yesu, muwe pamoja na Yesu. Akasema, ninawaambia hivi, sisi mbinguni tunakaa kwa pamoja, na ninawaombea na nyinyi mukae pamoja na kwa umoja. Hata ndugu zako unaoishi nao uwapende, hata kwa salamu tu yatosha. Kuna watu wengine wanaishi ndani ya nyumba, ndani ya familia, lakini hawasemeshane, hawaongee vizuri. Wewe ukitembea na njia hizo, utakuwa bado haujampendeza Yesu. Na ukitaka baraka ndani ya nyumba yako, elewa ya kuwa wewe ukiwa baba, ukiwa mama, pendana na mwenzako, muungane kwa pamoja. Kila jambo muifanye kwa pamoja, kwa maana wasemaji wanasema hivi: umoja ni nguvu, lakini matengano inaleta udhaifu. Sasa ukikuwa umoja ndani ya nyumba, wewe baba na mama, elewa ya kuwa kila kitu kitaenda shwari kwa shwari. Mungu akubariki sana. Penda hata watoto wako, penda hata ndugu zako, penda hata jamaa, wale ambao wanaokuzunguka. Ndugu katika Kristo wote wanakuhitaji. Yesu naye pia usisahau anakuhitaji. Mungu akubariki sana. Haleluya! Mungu akubariki tena na kutie nguvu na kuwezeshe uwe pamoja na umoja, pamoja na ndugu ambao wanakukaribia, na kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu akutie nguvu kwa jina la Yesu Kristo.